Mpagaze aha ngaha mbona imodoka iturutse hariya ruguru imeze nk'iyabuze feri iri kuza nyine ihutaza icyo isanze mu nzira. Abuze feri abona nakomeza hariya ari bugende akangiza hariya ashaka uburyo yegeka hano ku gikuta na feri yari afite kabisa. Umushoferi yigira inama yo kuyita munsi y'umuhanda, yaje kwitaba Imana ndetse n'umuntu bari kumwe nawe yitaba Imana. Impanuka muri make nuko yagenze. Icyayiteye ni ukubura feri. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu 5. Iyi mpanuka ipfiriyemo abantu 2. Iyi mpanuka yarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa. Imodoka iri mu bwoko zino modoka zijya mu ntara, izi zinini cyane z'amayutongo, ndetse iyi modoka ije gukora impanuka ihitana ubuzima bw'abantu 2, abantu 5 barakomereka. Iyi bisi itwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange bajya mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, ije gukora impanuka birangira hapfuye 2, abandi 5 barakomereka bihagije. Iyi modoka rero ije kurenga umuhanda itongoka igera mu kabande, abagenzi bari bagirimo birangira bagize ikibazo gikomeye cyane. Imbangukiragutabara ihamagarwa byihutirwa kugira ngo ize itabare abakomerekeye mu ino mpanuka. Imbangukiragutabara ikihagera nibwo isanze 2 barangije kwitaba Imana, ndetse ihita ihamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo, ihita ihagera akanya nk'ako guhumbya. Ni mu gihe rero iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi, yari yasinziriye birangira imodoka ayirengeje umuhanda. Iyi mpanuka ibaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa 5 2026. Imodoka irimo iva mu mujyi wa Kayonza yerekera Nyagatare itwaye abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange, ije gukorera impanuka nk'ahantu hazwi nka Kiramuruzi. Nibwo rero ije kurenga umuhanda, irenga umukingo, yikubitamo hasi birangira 5 bakomeretse, birangira 1, 2 bahaburiye ubuzima. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Ni mu gihe umushoferi wari utwaye iyi modoka nawe yakomeretse ariko bitari cyane. Imbangukiragutabara yo ku bitaro bya Kiramuruzi yahise ihamagarwa, mu kuhagera isanga 2 bitabye Imana, ihita ihamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Imirambo yagejejwe nayo n'ubundi ku bitaro kugira ngo ikorerwe isuzuma bamenye icyatumye bano bantu bapfa nyakuri. Mu gihe abakomeretse hamagarwa indi mbangukiragutabara ya 2 kugira ngo ifashe iya mbere kuvura abantu bakomerekeye mu ino mpanuka kugira ngo bataza kuhaburira amaraso bikarangira bahaburiye ubuzima. Iyi mpanuka yashenguye imitima ya benshi. Iyi mpanuka yarejeje abanyarwanda benshi cyane. Byaturutse ku mushoferi wari utwaye imodoka yasinziriye, agatotsi kamwibye, imodoka ayirenza umuhanda. Bamwe mu baturage bakomerekeye mu ino mpanuka batigize bapfa bavuga ko bagiye kubona bakabona imodoka irenze umuhanda, nabo ntago bazi uko byagenze. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, traffic polisi yahise ihamagarwa byihutirwa cyane, ihita ihagera kugira ngo ipime impanuka. Mu kuhagira bahise bapima uyu mushoferi ngo barebe nimba yari yanyoye ibisindisha, basanga ntago yanyoye ibisindisha ariko afite umunaniro ukabije cyane. Bahise bamusaba ibyangombwa bye, bamusaba kazajya kudekarara, ndetse asirase kazatanga impozamarira ku miryango yabuze ababo, ndetse ikazanavuza abantu bakomerekeye mu ino mpanuka, bityo perime yiwe akazajya kuyifata ku rukiko, akazajya kuburana na asirasi kugira ngo bano bakomeretse n'abantu bitabye Imana babone impozamarira, ndetse umuryango wa nyakwigendera umone impozamarira, abakomeretse bavurwe, nimba babuze ingingo nabo bishyurwe. Ni inkuru rero yumvikanye hano, ni inkuru yajije benshi, ni inkuru yahamuye imitima ya benshi. Iyi mpanuka rero yabaye bitunguranye. Bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka bavuga ko umushoferi ashobora kuba yavuze feri, kumushinza ko yarasinziriye ntabwo we abyemera. Yirinze kugira icyo atangaza bitewe n'agahinda yari afite n'umubabaro. Hahise hamagarwa breakdown, iyi modoka bayikura mu muhanda ijyanwa mu igaraje, ndetse abakomerekeye mu ino mpanuka bajyanwa ku bitaro, ndetse abagenzi bandi bari basigaye. Hahise hamagarwa indi modoka ihita batwara iberekeza aho bari bagiye Nyagatare, ariko bagiye nabo bafite ubwoba bitewe n'ibintu bari bahuriye nabyo mu nzira. Ndakubwira ngo bamwe bahamutse, abandi bavuga yuko batazongera gutega imodoka. Rero Ejasi ntabwo ndi buyitangaze kubera ko muribuka ko
ajasi ya nuze ya International yigize gutangazwa mu itangazamakuru bituma ibura abagenzi. Bavuze yuko rero tutari butangaze iyi ngiyi ajasi iyi bisi yakoragamo cyangwa yatwariragamo kugira ngo nayo itazabura abagenzi bitwaje ko zikora impanuka ni izindi nk'izindi, nayo wakora impanuka runaka yakora impanuka. Rero impanuka zibaho. Yari Kidasamura TV Rwanda, ndetse n'imbere bwa mbere ugeze kuno muyoboro ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajye umenya byinshi dukora. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, kandi turagukunda tuguhoza ku mutima. Ciao ciao.